correct. Tutirigaine. Asante sana. Niko njitagwo kwa ringi na nindakora muri o agima na nimuraruta wira mwega. Na ithuĩ kũrĩa twauma tutiri na uru. Na eroreri itu makigeithike. Niguo. Good. 22488 ke gutume hau ni tondu muthenya umuthi ngukorwo ngihe ndagitari uhoro wigimaine na suggestion ya kuoro rumwe no na nginya hi taringi ona muno ti suggestion ta kwiyaria kwa eroreri aitu na muno makiria uhoro wigimaine na painful periods ko ni gucoka ningĩ tukore thiini wa YouTube live ona kahinde-ini gaka ngithie ni gutukora no coke ningĩ tukore thiini wa TikTok ucoke ningĩ tukore thiini wa X, Instagram, Facebook guothe ni gutukora na nigetha tuhote gukwamukira. So Dr. Lilian, twambiririe turania atiriri niki gigutuma kahinda ka mweri let's say ni goka to muthi mweri 11 mutumia umwe aturwo uria ungi ndaturwo ruo ruru rwa kahinda ka mweri na githungu turitaga dysmenorrhea. Na dysmenorrhea kiria gigutuma atumia maturwo in general ni tondu thakame ino irauma nyungu-ini no nginya nyungu maso yake contract ihote utindika thakame iyo yume. Number 2 he hormone ikoragwo ikiruta wira ucio witagwo prostaglandin ni itumaga uterus iyo contract na igatuma na mikiha ehinge mutumia ndakaure muno. Riu prostaglandin ri ni hormone ya inflammation ni hormone irehaga ruo na riu kiu nikio gitumaga atumia maigue ruo no githimi kia ruo ni gitiganite ona mithemba ya ruo eho tondu ni turi primary dysmenorrhea na secondary dysmenorrhea. Riu twacikira uguo niguo tukunyita wega. Gicunje kia iguru wa 50 ya atumia ni magiaga ruo hindi ya kahinda ka mweri no he ruo ruria tungiuga acceptable ruo rutari runene muno ruo rurathie thiku 2 kahinda ka mweri gagiuka kuhoirira ri na ruo rugathira tondu contraction ira ni yanyiha na thakame ria igubatara gukorwo yumite ni yauma iyo ni primary dysmenorrhea. Ni manageable ona dawa cia ruo cia kawaida ni ku manage. Na riu mundu wina ruo ra primary dysmenorrhea muno ni tuiretu tunini riri magimara miaka eno ya teenage na muiretu ucio kaingi oka agatwire na ruo twathima hatiri thina wonekaga ciiga-ini ciake ni mugima nyungu ndiri na thina matumbi matiri na thina no ni aragia ruo ru ni undu wa mechanism yo ndatariria. Utofautisha na secondary dysmenorrhea neyo haha niho irehaga thina muno. Ruru ni ruo rukiru ruo runene ruo rutaraigua dawa cia kawaida ruo ona rimwe rurambiririo tari rona thakame ni rurakuhe warning ndi hakuhe guka no primary iroka wona thakame tondu ni gupush riu ukona ni wina ruo hakuhe kiumia kigima mbere ya period na period ya thirari ruo no rurathie na mbere iyo riu ni secondary dysmenorrhea. Na secondary dysmenorrhea ukuona muno atumia akurakuru kuma miaka 25-35 niki tondu riu secondary dysmenorrhea iretwo secondary tondu mutumia ucio athimwo ni akuoneka ena thina ciiga-ini ciake ciracungiriria ruo ru. Kwa muhiano no akorwo na endometriosis no akorwo na cyst no akorwo na fibroids growth iria cioka nyungu-ini polyps riu icio nicio iratuma akorwo na ruo rukiru na ruo rutarafuata pattern iria simple iria itikirikite hi taringi aria mekwambaniria na ruo ruru uga rukiru gukira githimi ati nginya hindi ria marabatarania gukorwo maki during this kana kiumia giki kimwe kia periods akorwo ni giguthi muno kana thiku 3 kana thiku 4 kuringana na uria mundu na kahinda gake ka mweri ugakora ciana imwe cukuru no ciheirwo rutha na kana hi taringi no mambire kuheo bed rest na hindi yo ni maraheo dawa na kana nginya na korwo ni atumia hi taringi kana either rikaria ku Dr. Lilian kana hitaringi yanga tarikaria kwa hanini ni ugukora hitaringi ronao mundu cio ndekwaga gucerera gynecologist wake ama orona ke no igubatarania dawa tondu handu hothe wina ruo ri wi muhinyirireku ruo ti kaundu ga gukenerera na ruo na nikiona ni wega turaririria tondu rimwe society niyo ya kaundu gaka tari kawaida akirio undu atumia othe maragerera amwona no mecie ni gwitura ona ni twera gwatiriri wona warikia kugia mwana ri uhoro cio ni ugathira then Jeremy gagoka uhoro no urathie na mbere
gakirigwo ikari gali koguo ni wega to recognize atumia tigwitua metuaga Yeah. ni makoragwo na ruo rurabatara kurorwo ruo ruru ni rugutuma mwana atire thukuru ona mundu wi wira age guthie wira kana ona kona mwana ni arethema ta sports darenda tondu no akorwo ni etubagira ni swimmer mwega muno no akauga ri macindano mangigiuka kiumia kiria ngoragwo na kahinda gakwa ukona mwana ucio ni ararega gukura talent ciake ukona ona wira-ini uhoro ucio ni urarehe thina tondu wa absenteeism ndurakorwo wira-ini amwe magecia ni gwitua koguo ni undu wiho na ni undu society yagiyo gwitikira that ni undu kwenda ku addresswo riu naguo ningi kuri aciari meraga ciana ciumirire ona ni ndagereire ho I mean yani mwana muciari agakwira umiriria waciara ni uka uhoro ucio ni wa ruo ni ugathira wa kahinda ka mwiri hatiri uhoro wa kumiriria ruo rutiri wa kumiririo tondu urakiumiriria na no ugiteithike koguo na iretu acio anini marehei ni tukumateithia ni tukumahe dawa ni tukumahe lifestyle iria maguikara tunyihanyihie thina uyu wa ruo rwa kahinda ka mweri na aria mena riu thina ucio wa secondary ni tukurigita indo icio cie thiini wa mwiri wao urarehe ruo ruru nene muno. Good. Uridikane 22488 ntrathi na mbere na kwamukira uhoro wigie woni waku na muno makiria ginya hitarigi experience yaku aikro ni kuragwo na thina wa kahinda ka mweri na muno makiria ginya kiuria gyaku Dr. Lilian jitikiria guthomera ciuria as per say but hitarigi tuma woni ma andu nduna Benedicta Mwangi akauga atiri that okay akauga okay fine do we have a neurologist or any specialized doctor who can cure menstrual pains? Ucio githeti gynecologist. Ucio ni gynecologist. Haria twanga areciria horo wa neurologist. Tarimwe murimu ta wa endometriosis. No ucio andu ni moi muno riu tondu kwanagia case icio. Murimu ucio no uthi muno na ni nduri kihonia ona ciarutwo growth icio tondu tu endometriosis ni gikonde kia uterus gigako kinja gigakura ringi riu ruo ruu rukaneneha muno hagatwika riu ri nerves iria cihutanitie na ciiga icio ri no ciuragwo utigae gukorwo ukigwa ruo no by the time ruo rwa period rwa gutwara kwi neurologist ni ruo ruthiete muno ni tugeretie maundu maya mangi mothe tondu iyo ni department ya gaina tukona riu nerves icio no ciekire atia ciuragirwo. Okay. Mere muri ukinake kugatiriri I'm sorry for every woman going through hell painful periods. Nie gotiri ndo jiguaga. Nie thiaga tuoro kahinda kanini gakora. Agani ni mokire and it's normal like any other day. Ni suggestion istiganete. Oginake kugatiriri cramps. Even older ladies close to menopause are faced with the same. The kind of pain that makes one pass out. Agashoka ni ginake umakagugatiriri. I know complete menopause will be some great news to write home about. Atumia hitwa kinya menopause ohoroyo ni ugathira. Dikana gutikira kaukana na bethina bere hau no tucokio tuge yes wakinya menopause to kahinda kamwe-ini karuga mari uhoro ucio ni ugathira amwe magitigira menopause kuri andu mamietereire tondu ni moyo uria mageragira o mweri koguo uhoro ucio ni uthiraga wakinya menopause. Okay. Aya nake uge akauga atiriri hai Wambo mimi nilianza hii shida nikiwa high school sikuwa najua ni nini na nilikuwa tu naambua ni kawaida na saa zingine mpaka matron ananifukuza anasema ni kwamba ni kama najifanya but even up to date I have 3 kids na bado haijaenda and venye niliolewa kwanza nilikaa bila kupata watoto until I was thinking has it made me barren? Reu twauga reu secondary dysmenorrhea ni koragwo na ruo ruru ringi biu na kaingi andu acio mathimwo ni makoragwo na murimu ungi uracungiriria ruo ruru nene no kono akona endometriosis tondu endometriosis ni nyitanite no horo wa fertility ukona twanganikio aikarangiri ogwo angikohanda kana cyst cia ovary kwoguo ruo ta ruo ucio arauga rwa gupass out ti ruo rwa kawaida ruo ruratuma mutumia ka muiritu aremwo kuruta wira wake wa umuthenya ti ruo rwa kawaida ni agirwo guka arorwo kana he undu ratuma akona ruo ruru ruingi muno turigite. Okay. Haya Esther Martina akauga atiriri I was like that but after giving birth the pains disappeared leaving behind heavy flows. Underline the word heavy flow. Where? Riu hau no nyende gutheria ati nima kuri agikoni primary dysmenorrhea ri kuri ruo ruthiraga warikio kuheo mwana niki
wakua mwana ri nyama ici cia uterus ni ci expandaga cia cokari igakorwo ci relaxed koguo na rĩrĩa wagĩa period contraction ĩrĩa ĩrarĩ very strong nĩ yanyihanyiha. Number 2 harĩa mũromo-inĩ wa harĩa yumaga rĩ, of course ũtarĩ wagĩrĩra mwana hakorwo hakundĩrĩte biũ, wagĩa mwana nĩ hakorwo gacĩra nĩ kararama, koguo kũrĩ arĩa mateithĩkaga kũgĩa ciana rĩu njĩra ĩyo ĩgakorwo nĩ yararama hanini na muscles nĩ cia loosen, ndaraigua ruo rũingĩ. No ũngĩkorwo nĩ waheo ciana na ruo rũrĩ oho we ndũrĩ wa kĩrathi kĩu no ũkorwo wĩna mathĩna mau mangĩ tũragweta. Esther Hadasa na kia kuga atiriri sasa Wambo pia mfikie wale wa PCOS ambayo period haishi mpaka you take medicine. Rĩu ĩyo rĩ ĩyo nĩ hormonal no akorwo ona ndai na ruo ũcio no nĩ arableed kahinda kanene mũno ucio rigite wĩ kando nĩ thĩna wa hormones wa polycystic ovaries. Marion Wanjirũ akauga atiriri mwiroreri urona 22488 no tugwetereire orondu mwe na njira ingi ciothe gutukinyira ni ukuna hau thiini wa TV yaku urio gutukinyira ciothe tugwikirire hawe. Mimi lazima kwanza ukiniita safari yoyote kwanza niangalie kalenda. Since day 1 when I was in form 2 lazima nilazwe hosi. Even my boyfriend aliniacha juu ya kuona vile nateseka during the period time. The doctors keep on telling me that the period pain will stop nikipata mtoto, and all that time I was in form 2. Ni kama nimechukia hata kupata mtoto koza saa zingine ama singe imagine nikiwa mtoto hiyo pain, and then even now rĩu ũcio no igwa ruo rwake rũ igũrũ mũno na nĩ rũthiĩte mĩaka mĩingĩ mũno nĩ akwenda kũroroka ena mathĩna maya tũragweta mũno arĩa makoragwo na ruo rũu rũingĩ mũno ũkoraga nĩ endometriosis kana adenomyosis. Na hiyo nĩ no rigiti wayo. Tuna testimony ya Magdana akauga atiriri aki usinikumbushe hiyo mambo ya pain hiyo Wambu kwa sababu after giving birth to my firstborn I thank God it disappeared till today, but ilikuwa inaharibu mood yangu yote whenever I'm in my periods. Any woman going through that, may God remember you because I have the experience. Ucio nĩ ateithĩkire nĩ ũguo tũkuga uterus ya expand wagĩa mwana na gacira gakiararama rĩu period kuma ĩgũkorwo no ritũ mũnene mũno ruo rwake rũgĩgĩthiĩ thĩ. Aya agijeri nake akauga atiriri that's me, I always go for an injection every time niko na periods because even painkillers do not work. Ucio nĩ akwenda kũrorwo ĩyo ti pain ya kawaida. Ucio no akorwo na mathĩna maya mangĩ marehaga secondary dysmenorrhea. Kundu arabatara nginya cindano. Cindano hau agane hathi fiu no aingĩ mũno makĩria maraheana nginya kuma mũndũ high school ũhoro ta rĩu ũyũ Charity Ndisho akauga atiriri that's me, during my high school I used to faint every month. I would be taken for a pregnancy test kwa sababu matron alikuwa anafikiria ni hysteria. Oh my goodness, hysteria ni ke? Hysteria ni gwitua muno nginya uringikage. So Charity Ndisho akauga atiriri mind you I knew not any man saizo hata sikuwa najua my boys because of the symptoms I had like kutapika, kizunguzungu, hata kumwa na kila kitu like the whole body. I could ask myself questions na nikilashindwa kwani hii pain ikoaje mpaka nina crawl kwa floor na that floor is very heavy with some cloths. Alafu sasa unapata kwamba hakuna pesa wakati huo ukiwa mdogo za kukupeleka kwa gynecologist. Thank God when I started getting my own revenue nilijipeleka hospitali ingawaje bado haijaacha kuuma. Naona wega atumia kweyaria na ucio ni araki highlight uria turauga ti uhoro wa kawaida. Ciana kwanza iria cie thukuru itigakumwo ti gwetua maretua nĩ thĩna wĩho nĩ thĩna tũĩ na thĩna mangĩrigitwo. Haya rĩu Tabitha Njogure akĩrĩ haha rĩu harĩ gũtubatara gũturigitĩra mũthenya ũmũthĩ tũgĩtua kũrĩkĩrĩria tabarĩra akauga atiriri same group Wambu mimi hata naombanga nifike menopause haraka kwanza mimi na infections haziishi alafu nashindwa what's going on because the pain is unbearable. Naomba my daughter asipitie hii uchungu. When you bring a doctor tafadhali muulize can it be genetical iende mpaka kwa watoto wako. That's a good one. Ta primary dysmenorrhea ni ukuigwa nani muciari agikwira nani niguo ndaturagwo kana ona your sisters yari akuru koguo ni hari genetic component. Also mirimu ino enge turauga ta fibroids angĩkorwo nicio irarehe ruo. Fibroids ni twina cio na ni ciri uhoro wa genetics. Koguo yes henoma
statement iyo yake. Umuthe niwe uraria no tuge ni uge waku umuthe turoya na turarumirira nigetha uhote guteithika tukirikiriria Dr. Lilian ni guturigitira kana turehi tarigi atumia cio makoragwo na ruo rukiru ni atwira kuri na primary dysmenorrhea na kuri na secondary na uga ningi ruo ruru rukiru ni tugubatara gukorwo tukirora and also he concern ndaigwa wagweta uga atiri mwe nginya nda iciri atumia manyuaga cia periods kana cia gukorwo hitarigi cikini na ruo rimwe no cicungiririe hitarigi gucererwo kwa kuha kwanda na maundu ta macio ni tuguka thiini wa gicunji gia kere nigetha turore makiria ndugathi haraya. Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni eheretie gicunji kia 100% kia marehi ma njoherera na ndoco hari marehi ma tiri maria matari marihe ene ng'undu no muhaka mambe marihe thiri uria mararandurwo niguo mehererio marehi ma faini ihinda-ini riri ria wiva niguo magunike marehi ni kugerera Cooperative Bank Kiambu branch account number ni 011-037-154-35001 na ene no mwaka maneane documents cia mugunda na rithiti ya marihi ma muico kuri wabici cia muthubari mbeca iria ciunganagio ihuthikaga na njira njega kugerera projects cia county ta ECDEs mathibitari barabara utheri wa solar na indo cia migunda. Weharirie kwirorera tabarira mwaki igi ugi wa urimi Magetha Smart. Turakunyita ugeni guku kwa Magetha Smart kuria uthunduri ucemanagia na urimi. Ukujete murimi wake. Nyitanira na Nyambura wa Kabwe akeiga ahuraniri ratiri-ini kihitahitano-ini kia hakiri na icoka. Vitamin A ikoro ikuru muno thiini wa maembe. Vitamin A. Rosemary niwe wamenya. Hihi wena kiria kirabatarania kuhotana kiheo. Aremi ndimerire umuthe tukire thiini wa tabarira ya Omuthenya wa Juma thaa 2:30 cia utuku o guku kwa Inoro TV. Ni twacokereria tugicoka thiini wa gicunji giki gia keri. Thank you and welcome back gatho ni ndu wa guthii na mbere gutwarana na ithui muthenya umuthe turarumbuya atumia ni twari na special request mukiuga no mwende twariririe uhoro wigie painful periods kana kahinda ka mweri atumia aria magiaga na karamatura na ni wega tondu ni mwagithikiriria bosses ginya aria marakeigwa muigwa ati ndagitari ni ugatigwetwa na nima kuri atumia kuringana na kategoria ya mangibatara of sometimes na kana hitarigi ona rutha rwa kahinda kau ona gutuka hitarigi ni ugwitutera makiria hanini nigetha at least gakorwo tithi kuigira nta thiku ithatu guo kana kiumia kiu giothe kungikihoteka. Anyway, so tugicokereria twina ciuria ciaku nginya kumania inbox ya uria ndagitari Papeto mohe ukoria atiriri hi Wambu, mimi ufeel pain sana such that siwezi enda kazi, kutapika na kusweat sana, inabidi nalala kwa floor. Ulize daktari kama hiyo inaweza fanya mtu asiconceive. Good nego kuigira kiuria kigwishira nto kwa reti ugo behind the scenes utanabia todo netuma na concern yo horo wa painful periods hitarigi no irehe macungiririo complication ya infertility or even urito wa mundu kuhanda niguo no irehe tondu twauga riu secondary dysmenorrhea ruo ruru runene rukiruri kaingi wathima mutumia ucio ni gukora ena thina mathina mamwe no mako endometriosis kana infection kana growth mau momene ona mutumia atai na ruo ni macungagiririo horo wa infertility koguo yes angikorwo ena ruo runene acoke ni akoretwo akigeria kuhanda no hakorwo hena connection tondu athuthurio akwiro ruo ruru rwaku ri ruraumana na either infection, ruraumana na cyst, ruraumana na endometriosis na ni hutitie mikiha you know kana hormones koguo ugakorwo nikio wina challenge ya kuhanda koguo ti kaundu ga kwerera uguo raithi kamwira tucuke kiuria getese hari point ugire na ndamenya ni ngumirumirira wauga ati sometimes ona dawa ici tunyuaga tutegucigweta maritwa nginya makirehe mbeca tugathiririe rimwe ni cikoragwo cire risk ya gukorwo ati ni cigucungiriria hitarigi ona mutumia no acererwo
kuhanda ona kana hitarigi mathina ta macio makuhanda ona kana complication hindi ria ohanda please tutaririe horo cio. He painkiller imwe tuwe ati mutumia agikoni arenda kuohanda na ni akoragwo also na thina uyu wa ruo rwa kahinda ka mweri na ni amenyerete gukinyuaga ndawa eno na ni muteithagia no akinya kahinda ga kwenda kuohanda ri no tukumwira acenjerie ndawa fulani tondu ni cionekete ni ikoragwo no horo wa infertility ika affect horo wa matumbi. Uguo ni kuga tarigi akoro tondu rimwe nyendaga orokwira muro haria wokira tondu mahinda mathie gugakora tarigi ntukurikie tutari tura hinya maundu mothe ni kuga ni kuri atumia moi na ni akoragwo ready akamenya tondu period ciakwa ni cituraga ngwijiha mioro tene na kina tutawa twakwa. And especially like, I'm sorry to mention it, but Bascopa ni abisago muno. So is it safe hareithwe kwigurira dawa kana tufatie tukamenya period ciakwa cigoka rina it onetego terra citure to cio ugiri ati ni kuri cimaturaga in advance ona kana hindi yo ciagio kagikorwo ni araturwo ri tufatie gwika atia. Ando aya a group ya primary dysmenorrhea ri acio ri tondu ni twithina ni undu wa hormone iri ya prostaglandin ri acio ni tumeraga makorwo ni wega mangimeria dawa ona muthenya wa mbere kana muthenya wa umwe atano na kahinda tondu dawa yo ri ni guteithia kunyihia uhoro wa prostaglandin iyo na nitugaga tondu ni mburugutu imwe kana igiri ri no rameria rimwe mweri ri iyo ndi gukorwo na effect nene watara uteithio uria iguteithia mwiri tutocio no wagweta iho iyo group ya dawa icio ri icio nacio ciroraga uhoro wa maso ino turauga no nginya i contract irute thakame igateithia maso yo i relax koguo group yo wagweta onayo aya primary dysmenorrhea ni tumaheaga dawa yo na ni wega makamimeria ona matonete thakame ukimenya ni rucio niguo nyihanyihie ugwati wa ruo ru na ni iteithagia na ni ukuona wahuthira uguo ona ndugubatara nyingi muno uria kahinda karathie no ungicererwo wambiririe twanga kambiririe ni ukuona na thiku ya keri ya gatatu no urabatara dawa koguo horo wa kunywa day before iyo ni sawa no gicunje giki gia secondary dysmenorrhea hau no hakona abuse tondu uranyua dawa yo na ndiraguteithia even no tondu ri no hotire ugakora uranyua thutha wa mathaa meri he mundu kwira ni meragia thutha wa mathaa matatu mana riu hau ni ura abuse na dawa yo no iguthukire wega ni uke turore we group ino ya secondary dysmenorrhea niki kiratuma ukorwo na ruo runene u na ni dawa iriku ka combination iriku safe tondu we no nginya kinywe dawa tondu wina ruo runene ri no ni iriku safe itagukurehera mathina mangi ta turonda twanda kana higo icio nicio ciiga imwe cithukagio ni painkillers. Okay, Teshia kaugatirire nilikuwa na kuomba uniulizie daktari kama mimi nataka ku get pregnant naweza fanyaje please. Sijui kama niageretie kana no kuria roria undu wa mbere tura mundu ugerie wakorwo ndugukorwo hete nda thutha wa mieri 6 ri riu ucerere ndagitari turore niki kingikorwo gigituma ukorwo ndurohanda itumi ni nyingi kiu no hinya tucokie haha. Aya Daisy Prudence ndakuona thiini wa messenger ukorie tiriri wambo mundu no one periods na ni muritu tondu ni ndiraigwa ta ndi muritu na ni ndirona kahinda gakwa ka mweri riu yo tutienda periods thakame o yothe mundu ohete nda ni abnormal bleeding in pregnancy yo tutioyaga no huthu ni agirwo kurorwo kana nderenda kuma kana nda ya mukiha kana ndohete nda ndaramenya biu kana iki kirathi na mbere. Hai wambo ni Karo kuma Nairobi. Mimi cramps unikalia sana na zikikuja I don't even attend classes because I always feel weak, kuumwa na mgongo na kutapika sana, but nikiendea dawa hutoka 50 bob kwa chemist inapungua. Is this normal? Gijanera menya tutatu aketumaga ati agikorwa arameria mburugutu imwe tutikuwa ni normal tuga ni acceptable ni ru acceptable angiko ni ruraigwa mburugutu imwe ri ni sawa no cio ni mundu tungia twanga akageria kumeria ona kahinda gatokite amenya ni rucio
akameria to muthi na ahota kuona riu ni aguteithika tondu amerie yo emwe ni arahota guthii na mbere na mawira make. Okay. Shibei gitawa kauga hai since Nenze period I've been experiencing painful period of which the pain can be resisted but warm water saa zingine naekelea kwa tumbo inanisaidia and maybe painkillers. Nini inaweza kuwa problem? Na Kesara Bugwa Korea Tiriri, what about convulsion during monthly periods without pain, mostly one day before period? Riu okihe ucio wauga horo wa maji moto riu ucio ni arerigita wega na maundu maria tuga lifestyle changes he shufadona gatukiheo ni matron shukuru yurite mai mahio waigirira haha ndaini ri uria urugari ucio gwikari ni ugutuma maso ya uterus relax itige ku contract na hinya muno ruo ruthire riu icio ni maundu mamwe twira especially andu a group ya primary dysmenorrhea maundu horo wa mai mahio horo wa exercise kiri oraria heirio rimwe rich in ta magnesium neto ma uterus relax ukaigwa ni urero weru maga chocolate uguo kana urie nuts jukaranga uguo ni njega heindo iria ungika ona utakinyeire kumeria dawa ingiguteithia koguo ucio njira iria yagireire. Okay. Kugerera Instagram ya uria dagitari Alice Gathoni ni ndakuona ukauga hai Wambo personally na kuanga na uchungu sana to a point I vomit, back pain to a point I even if I take painkillers uchungu haishi. I have to get an injection. I've gone to many gynecologists but no help. They say everything is okay. I got tired to go and consult them. Wakuaga tu na ruo rwake ika. Riu ndingikimenya haria uthuthuria wake wakinyire no andu a secondary dysmenorrhea uthuthuria ni ukinyaga ti mbica tu ni ukugikwo nginya MRI na rimwe ona ni tukuga reke tuthie thieta twikire kamera tuone ni indo iriku cie hau tondu ha indo imwe ta endometriosis imwe ndingioneka mbica-ini indo ingi twita adhesions twangawanagia infection indo ikinyitana ku mbica ciahota kwaga gukuonia thina waku angikonda kiri athie thieta akarorwo wega thiini niki kirathi na mbere ndarikitie rugendo ni athie kwi ndagitari tugerie kurora niki kiramuthumbura. Have my former classmate wetagwo Catherine twathomana kishukuru athithike na ratwirorera aya Wambo nilipata mtoi like 4 months ago na sai period zangu hazijarudi. Is it normal? That one is normal ni undu wa hormone ya kuongithia thutha wa kuheo mwana ona no wikare mwaka umwe period itari cioka. Aya ni Julie na flow ikitoka na uko na cramps, is it normal? Uko ndugo turaririria na nikio na ciuria cie nyingi muno ko about 50 to 90% atumia matiagaga ruo some degree of pain riu ruo ruru ri rwatwika ni runene muno ni rwagiria urute mawira maku na rutiraigwa dawa cia kawaida then how ni hotugaga ni murimu. Okay. Yes. Aya Jasmine ni Jasmine Wambo mimi who bleed mpaka nikunywe painkiller ndio itulie even though nikizaa hiyo pain itaisha ndio nilikuwa nawaambia but still huwa naumia hadi nilale kwa floor na pia nikunywe painkiller na bleed extend yangu sana na niko na family planning. Do I really have a problem? Riu ucio ni atukania maundu tondu ni ha mwisho ni agweta family planning riu ngeuria family planning nino no ikorwo ni iracungiria horo ucio wa heavy bleeding tondu ni twipa kindu ta coil ni ongagirira ruo rwa period na bleeding akorwo heavy koguo angikorwo no arore one riria ekirire family planning hiyo niguo thina uyu wokire well no ne ndagitari moneka ni gucenjia magucenjia kana kuma hau akwenda uthina njira iriku. Aya, uginake koria terere niko 47 years napata periods twice per year, is that okay? Riu ucio season twitaga perimenopause riu matumbe marathi uguo mathirite mahoereire na he hindi aguthie mwaka mugima age period tumwire ni akinya menopause 47 ini ndinoka tene muno kuma 40 ati 40 below 40 ni otugaga early menopause kana premature actually. You have 40 to 45 ni menopause but early within normal. Andu aingi riu ni 45 to how 50 51 52 koguo icio season iyo ti murwaru ni ngwihika akoro uga kuma 40
especially yo kondu rikiti horo wa kugia twana hau ni ukwenda wihike ni wona but hey menopause is akoro he topic igiru njoe tugacokia ciuria za gitari unjira ru ndanoga wambo ni menopause na ikonoga kuthomithia roreria itu na kumateithiriria aya hano ngirauga atiriri Wambo niki kiratuma ndonana na muthuri kahinda gagoka na ndihuthagira mubango ona umwe ndiraninite thiko 10 kuma kahinda gathire no tuonana na muthuri iracoka. I am 45 years. Ucio ni akwendonane na gynecologist o na ihenya uria angihota. Iyo abdominal bleeding especially after tuta contact bleeding ni wega urorwo kana he thina ugufatara kurigitwo oro na ihenya. Okay. Muno tuko tugiciria health ya cervix to niyo irahutio riria murona na kimwiri. Koguo ingiko ina kironda kana ikorwo ina growth no i bleed koguo iyo ucio ndakamairirie. Thank you, doc. Wambo, mimi I used to have lots of pain since when I was in form 2. Na pia hidari udena kahida kau ka mweri gakorwo giharwo muno makiria, but that pain disappeared later after I gave birth. Okay. Haya. Mimi nikianza periods naumwa na kichwa na nasikia yani mpaka kutapika na saa zingine huwa pia haisikii dawa. Tell the doctor to give us a permanent solution. Like tutikuma promise permanent solution no o patient ni ukona solution yake kuringana na group iriko ya dysmenorrhea tutigukwagira dawa ingiguteithia ni tukugiginyana nginya tuone uria tungikumake comfortable no undu ungienda kuga ni wega atumia maoso ma understand uhoro wa hormones tondu ni urari uhoro wa gutahika kurio ni mutwe kuringika iyo no hormones iria cirathi iguru hindi iyo ya kahinda ka mweri. Aya, okay. Wambo ndina miaka 52 na ninyonaga period ciakwa ndi sawa. Sawa ana kuria atumia mathia nginya 55. Mena period oyo wa 47 ni aratigire na riu ndagitari uyu nake wauga no ni wa 42 tumana 42 and 47 and now we have 47 no wa 52. Na no nene gauthianga but most of the women if not all by 60 riu horo ucio ni uthiraga anini nginya ni makinyagia 58. Uri wa makia ni ucio wa 42 is early but it can happen na timurimo. So 52 54 is okay. Average, 55 so that means ginya mutumia wa 59 years no ne periods anini muno ni magukome na prolong iyo mataukinya menopause but riu yakinya 60 ukamenya majority mauko uhoro ucio. So does that mean mutumia uyu ra prolong ukorwa ati menopause yake ndiroka tene like let's say she's 57 years or like this one or 52 or 59 that means a probability ya kuhada nini fio no iho it means matumbe timathiru no matumbe maya kaingi makoragwo for no tugeni makuru matituheaga ciana no one agia mwana tondu as long as dakinyetie menopause aliona matumbe. Menopause ni matumbe guthira fio. Okay. We mwiroreri ni turacoka gicunji gia gatatu ndugathi hanene ciuria ciaku nicio turacokia na atumia ni munjakaga ciuria mutumite reke ngwire ndagitari twina ciuria cigana 1122 questions ni turacoka na haria tukuhota tucokie iria tukuhota kunyitithania twikegwo nigetha tutigirire we ni wahona na anja ya uria ndagitari kuringana na kiuria kiria uroria kigimaine na uhoro igi painful periods kana guturwo makiria ihinda ria kahinda gaku ka mweri. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Mone njĩra njega ya gũkũhingũra meciria na maitho nigetha iria ingĩcenjia mũtũrĩre waku kaimana. Gũkũ NIBS Technical College tũrĩ na ũhoti wa gũgũthomithia kothi itiganĩte kũhĩtũkĩra the latest cutting edge technology. NIBS Technical College nĩ brand ĩtĩkĩte mũno nĩ employers tondũ graduates aitũ makoragwo marĩ critical thinkers and problem solvers. Gũkũ NIBS Technical College tũrĩ na balanced academic and social life na nĩtũcreatĩte conducive campus environment. Mũciari, kĩĩranĩro gitũ kũrĩ we nĩ atĩ nĩtũgwĩka o ũrĩa wothe tũngĩhota gũtigĩrĩra mwanake kana mũirĩtu waku nĩerũgamia mũtũrĩre-inĩ. Nĩnjũĩ gavana nĩenyendete. Wendo wa nakũ hĩndĩ ĩrĩa ũkamenya no ithuĩ tũkahota kwĩhonokia gũkũ no rĩo tũkauma gũkũ. Ũreciria kĩhiko gĩakwa no kĩgũrwo na mbeca? Mũthuri wakwa aranjĩrire njagũre mwana ũyũ kana kĩhiko gĩakwa. Wetua mũndũ wa bata na nginya ndũngĩhota kũgitĩra gacungwa gaku na mwana waku. Welcome back. Twacoka gĩcunjĩ gĩa gatatũ gĩkĩ atumia mũtionagio ndira nĩ gũtirũria tondũ ĩno ya painful periods. Dr. Lilian ũgũbatara like a full week dedicated to painful periods. Nĩguo Sarah Bugware nĩ tũkũrĩtio kĩũria gĩake ũhoro wĩgiĩ convulsion akauga we agĩaga periods cikamũtura to a point of convulsion na ukauga you're going through a very hard time. Sarah Mbogwa tumekuulizia swali, relax daktari. Okon ndanyita kiuria giake akuga a convulsaga one day before period ciuke. Rĩu rĩ ucio muno ni uhoro wa hormones. Hormones ici cira telefo horo wa period ri muno progesterone ya thiguru ri he atumia makoragwo na reaction extreme. Uhoro wa ta convulsions kuri ona magia depression kuri ona kihinda kiu aigua ndai nabata na muturire ni arenda kwiruta muoyo iyo ni ri category yake tumita premenstrual dysmorphic syndrome disorder na iyo kaingi ni turutanagia wira na psychiatrist magatuteithia ku manage on a neurologist tondu we ni sensitivity ya hormone yo na ngiona ndagitari ni akuheo dawa ku prevent uhoro wa convulsion okonda munyita wega ndara convulse ni ruo ara convulse muthenya umwe mbere ya kuona period. We hi Wambo, please don't skip this tafadhali. Today niulizie daktari 25 years I got a miscarriage when my cycle was 28 days, now it's 21 days. Am I likely to get pregnant again since before I got a miscarriage I stayed for like 1 year? Yes, no heda tondu onokro worried ati kahinda goka thutha wa thikũ 28 na unit 21 irio thiini wa haria tuga ni normal 21 to 38 days koguo no ohenda no angikigeria mieri 6 mwaka umwe oneta akorwo ndanateithika ni akuona ndagitari tuonekana hena underlying issues ta hormones iratuma akonda rohada. Okay. Yes. Wambo, sasa wakati wa flu yangu ikikuja huwa nahisi uchungu kwa mgongo, alafu nikienda choo ama haja kubwa huwa nahisi uchungu sana, hata kusimama inakuwa ni shida. Ucio ena dalili imwe tuonaga ya mũrimũ wa endometriosis. Ucio no arorwo tuone ni secondary dysmenorrhea iraoka ni ũndũ wa endometriosis. Aya, Wambo, please pia usiskip. Ambeti niulizie doki kama mtu akifungwa kupata mtoto kama anaweza kufunguliwa cause natamani kupata mtoto. I have 3 kids through CS and that's why they decided kunifunga. They decided tiwe watu ile itua. Ne kago reversal. Ne kago reversal no thinoria ukoragwo ho ni ate mukiho cio ni kanyamu gakunderete muno. Koguo kahota kukahingurania hau gatinirio. Na scar tissue icio gacoke atĩ gakuruta wira ni chance ni koragwo low. No reversal ni ikagwo na no ikorwo successful but that very means low. Ginya vasectomy no iko reversal Kuringana na uria yekirwo na uria hau hahonirwo ku fashion no haha hatuike fresh haria hatinirio hanyitithe na tuhoere uri thina ni undu uria geka kunderu ri ona hau watu mari hahonaga hakaehinga
Koguo success rate igakorwo ithi muno. Thank you, Daktari. Jacqueline Wambui, thĩinĩ wa Messenger, ukoria tiriri. Evening Wambo, Jackie Komagong, please ask the doctor, I have been missing my periods 1 to 2 months. What can I do? Na hare modogi still tukanie na kiu. Hai Wambo Mary kuma Murang'a, ukauga tiriri period yakwa rĩ yukaga date 7 na leo ni tarehe 11. Niulizie daktari, shida inaweza kuwa nini? Okay, ucio wa mbere iyo ni irregular periods irathi mieri 2 mieri 3 kuruga date ndona ingi ruka izito kihe. Wow, yes. Iyo ni hormonal, iyo ni hormonal imbalance, ni makwenda marorwo ni murimu uri ku thutha wa hormonal imbalance iyo tuone uria mangikoma kigia kahinda ka mweri uria kagirire monekene kana ni meguteithika. So ciuria ni nyingi hiria twina cio muthenya umuthi ndagitari. Ni turi na kiuria kingi kia mundu rauga atiriri etagwo Rin. Hi, I have a question. I gave birth in September last year. I got my first period in January, then the next came in May. Till now, what might be the issue? Because the cramps are so bad. I'm not using any family planning. Please help. Etagwo Rin. Reu Rin ni dani nete mwaka kuma heo mwana. Koguo period gukorwo ci irregular mundu akiongithia aheo mwana ni common kana ona gukorwo itiroka. Koguo ucio no njuge observe one akinina mwaka kana ni gucokerera uria ciagirwo guka o mweri. Riu ciacokerera o mweri umwe na cikoro riu cienda ruo na nitwangaraheirwo mwana na guthinjwo. Niu no twambie gwiciria horo wa adhesions na maundu ta mau na nitukumuteithia. Aya, heno yororia tiriri, mimi nilifanywa appendectomy. Iyo ni appendectomy. Koguo ni utana twandikira wega. Appendectomy. Okay. Agakiandika ugwandikite no ni twa correctwo twero ni appendectomy. Baadaye kuna tuvitu tunamea kwa kitovu. Sasa wakati wa menstrual periods naonanga damu kwa kitovu. What could be the problem? Okay, twagania mix operation ni tondu riu no akorwo yari operation yahutagia nyungu haria endometrium-ini. Nona riu tukiruta oko ni tuge fibroid haria endometrium-ini ri ukigeria oko kwanza ekire laparoscopy ri he kamera ikiragwo hau mukonyo-ini ikiuma uguo no yuke na cells icio cia endometrium akambiria kuona kahinda kana thakame hindi ciothe ena kahinda ka mweri. Koguo ikoragwo umbilical endometriosis na ni rutagwo. Aya, Wambo, sasa anytime I have sex I start bleeding. What could be the problem? Iyo tugire contact bleeding, ati wahutio muno hau muromo-ini wa nyungu cervix uni ura bleed. Iyo ni ugufatara guthikwo na ndagitari tumenye kana cervix ni ndwaru kana niki kirathi na mbere hau. Na Kenansi akoria tiriri, mtu akiona mavitu kama za black zinatoka and then period inaanza after 1 week. Iyo ri tumita spotting na iyo black yona no thakame no tondu karaiga thakame kanini muno ri kangi kauma haria nyungu-ini goke kaumeja uku nguo cia thiini tukone ri gagakorwo gacenjetie rangi process twita oxidation. Riu koko ti thakame nyingi rimwe no ikorwo brown ta tiri kana oko ni kanini muno igakorwo ona ejiro. Ucio ti murimu acoke batuko meri matatu mahituka thakame ya kawaida igoka tondu iyo nyingi iguka red. Okay. Hahe na kairitu kareto Queens gakauga tiriri, I have ever aborted. My question is, will I get pregnant again? Guga agikorwo ndagire any complication no ucio akinya kugeria kuhanda ri ni agerie hagiriu hakorwo ni ndakuhanda kahinda ka mieri 3 mwaka umwe okay. No uhoro wa abortion ati standalone uguo ti cause ya infertility. No ukorirwo no agire complication. Special abortion ile ikoragwo ci ni kurehe infection riu ukagia ginya mahira na ku thiini mekiha ni thukaga. Okay. Monica iri mwakori atiriri, Wambo, sasa msichana wangu akiwa primary alikuwa anapata periods, venye alienda secondary school periods zake zikapotea, sasa yako form 3. Is it normal? Please help. Ni tuonaga uhoro wa change of environment tondu period ire ciroka ni undu wa hormones. Ono rimwe ngithie thabari adumia amwe period ni ciuraga no ukore mwana tocio holiday mucie December teno daihu ni onaga period. Koguo ucio ti murimo arikia kuma na kuwa coka mucie arikia githomo ri period ciake ni igacoka uria ciagirire. Haya, twina kiuria kia Risa kaugatirira, hi Wambo, okay, after
dona na kimwirere my periods in a delay for like 2 weeks. Is it normal? But kitambo nilikuwa na cramps, but after engaging zinatulia. Gucokerera ingi akauga atiriri okay usinitaje jina ona gutuika ni gukihanyukite no ni ngwihoka tutiraririkana ritwa so akauga after kuonana kimwiri kana after having sex my periods in a delay for like 2 weeks so anauliza is it normal, but kitambo nilikuwa na cramps but after engaging zinatulia. Riu gicio ni ciuria igiri he kimwe haha hagutuika mona na kimwiri period ruo ni rwanyihanyiha no ikorwo ni undu wa hormones iria cigikoragwo ciho ihinda-ini riu tuciita feel good hormones oxytocin icio endorphins ri ni igunyihanyihia uigwi waku wa ruo koguo hau hena point hau hangi sorry ndariganirwo divide kiuria kiu into 2 arauga kana riu mona na period ikadile igacoka ikadile na ningi after ndaraigua ruo ni ndacokia kiu riu ikadile riu most likely still ni angikwati kindu arahuthira for example no ikorwo ni hormones icio cioka during that time she interfere no horo wa ovulation riu iga postpone akona period a bit later. Natumia nimearetie ugerauga atiriri sasa wambo mimi nikiwa na periods my vagina huwa inafura, shida inaweza kuwa ni nini? Ucio during periods vagina kufura no ikorwo ni sensation ukaigua te enyibu tondu tari hormones iyo ya progesterone ri kuri atumia maiguaga bloated maihurite gas koguo no igue ciega icio cie nyibu ni undu wa hormones na period iyo yarikia guthira mwiri ugacoka uria uiguaga uri kawaida. Wambo mimi huumwa na matiti before my periods. Hiyo ni hormones na hiyo ni kawaida. It's normal. Asanti. Niko na 1 year sijaiona periods zangu. Is it normal? Is not normal gikorwo tirimo na araheirwo na hau gabere ni arona periods wega ucio na titi twanga ndawa aratumira kana family arambeirie gutumira riu ni wega ucio ne ndagitari amenye ni kucirathire mwaka mugima. Period shigimis mono Dr. Lilian on that note todo ushire kirio kia missed periods nturakiona muno kana cia ukurugaruga irregularity and all ni kahinda kariko karaya muno mutumia ucio ugati agikorwo ni ironekana as early as 40 menopause 47 52 to 60 but tugetarege mutumia mostly below 40 ni kahinda kariko karaya muno miss periods one tinomo mieri 6 months ndurogithia hatire hormones urahuthira nduri na ndwari igi explain period kura we maundu maku marathi uria magiriire 6 months ni wagirwo ukorwo ukiona ndagitari maireirie fio no kumona mieri 3 iyo ti kawaida. So mieri 3 ugathie ukona ndagitari tuone niki. Okay. Niko na miaka 4 tangu nipate mtuina nimeona mara 3 tu, shida ni nini Susan? Sasa miaka 4 tutingihocia riu haria ha breastfeeding iyo ni miaka mingi no hakorwo he kaundu riu kangi ka developire coincide no horo wa kuheo mwana riu ta polycystic ovarian syndrome kana thina ungi ureyumiria hindi iyo riu ni akwenda kuona ndagitari. Hai Norome nikipata periods huwa nasikianga uchungu kama ile ya kupata mtoto na ninauliza itaacha na pia periods kisha hata kama itaenda siku 7 inakuanga very heavy, what can be the problem? Iyo no ikorwo condition tuita adenomyosis, heavy painful periods. Iyo horo wa endometrium ukorwo ingirite ku nyama-ini ya uterine wall na riu iyo ona ndagitari tukumuhe iyo ni ya ku manage wetu tingikiruta nyungu tondu murimu we nyungu thiini iyo ni giaga atumia muno no undu wa mbere ni understanding ukamenya niki kiraria kingi no na ukurigita atia wauga ni periods ikoragwo ingirite thiini wa nyungu nere maso na endometrium ikonde giki kiumaga o mweri riu gikonde giki no gikorwo kingirite maso-ini iyo niyo twitaga adenomyosis gikonde giki kingiko kiumite na nja gigathie ta ovaries gigathie mikiha-ini kumwona ni uigua nginya mahuri-ini twana corona case icio na guku ngatheti-ini riu iyo niyo endometriosis ni ta sisters but the uhoro uria wiho ni gikonde giki kia endometriosis kia endometrium ukorwo gitari haria kiagirire. Okay. Haya, Wambo sasa mimi upata periods zangu for 8 days. I'm 22 years old. Can this make me reach menopause early? No. Dekituma ati tondu of course tuga normal ni 2 to 7 yake ni akiria na muthenya umwe no angekoguo niguo aturite
tukumira be ikare uguo ucio tinda tukumira na hatire menopause iroka ati tondu thiku ninyi aria cia thakame ni guthira ka matumbi ni maguthira na ihenya aca. Okay, hi Wambo, is it even to get that black discharge after periods? Yes, tondu riu ino nayo black discharge ri ni thakame ya muico nini irathie riu nyungu ithere fiu koguo nayo guko kahore gicenjagia rangi acoke ithire fiu. Aya, uginake kugatiriri Wambo sasa, I have ovarian cysts na niliambiwa zita dissolve on their own, but the pain is too much. Kwe ovarian cysts iria nyingi majority 60% ni icio arauga cia kudissolve tucita functional cysts ne guka ikare ciumia ithathatu ithiete muno mieri 3 na nima ni kudissolve koguo angiko ni kindu kirahituka no anywe dawa cia ruo acoke after 3 months ahure bishone kani cia thirire kana ni kuneneha iraneneha etereire o cithire so ni akwenda arumiririe kurorwo. Aya Wambo sasa salimia doc sana and both of you look great, asante sana. Aya gashoka kaugatiriri, my question is mimi nikiwa na periods huwa naumwa na mgongo, vomiting, headache na pia na feel evil before ikuje like 3 days before. Riu ucio ni atariria wega hore atauga wa hormones cia thiguru atumia mwene magia sensitivity icio na makagia effects meshiria, effects appetite, effects bloating, uhoro wa nyondo gukorwo igitura na uhoro cio wa kuturwo ni region ino yothe twita pelvis ukaigua ihurite uguo. Thank you daktari. Hayo Wambo, nilieka shindano ya 4 months na nikaanza kuona periods mzito vitu zinakaa kama nyama. What could be the problem? Riu ni hormone iyo ya shindano ira kejuga kuthukira mutumia ucio tondu he dawa ungihuthira ikwagirire kana iguthukire. Riu ucio ni agigo kwariria na ndagitari wake bacenjerie maybe method ingi ta kumuthukira. Twina kiuria Dr. Lilian ati hai noro igigwa hamu ya kuonana kimwiriri nyanjagia ku bleed, is that normal? No, it happen tondu riu hamu rimwe ni ukaga na contractions cia uterus riu iga cause a bit of bleeding. Ndirehoka ti bleeding nene araririria ni undu wa hormones icio ona cia hamu iyo ri ta oxytocin ni imwe wayo ri ni cause a uterine contraction. Riu angiko hena undu uratuma gikonde kiu gituike loose ni akubleed. No ni wega arorwo hagitu hakirorwo hatigaituro ni ndwari ingi nene ne kubleed hideo. Like does it mean Dr. Lilian oro hide yothe agena hamu ya kuonana kimwiri akableed then period ciake ni ciguka nomo? No iguka nomo tondu ndirehoka no riu ndakiri haha tutaririe ni ka bleeding kanini na no ukore mundu tacio ona mwacoka kuonana tiga ha mundu monana ni akubleed kidogo no ni wega tuthuthuria korwo ndari na thina ungi. Na period no igucoka ciuke nomo unless riu ni ara bleed thakame nyingi na ka bleed ta thiku icio 4-5 cia kahinda ka mweri. Kia muisho nigetha tuhinge hai Wambo, my daughter is 11 years huwa anapata spots but hajai anza the real periods, is that normal? Yes, it is normal. Tuiretu toto nini it can come in different forms. Ka bleeding kanini akarugiriria mieri iganona kangigoka ringi miaka uria irathie gagituika regular na igathie thiku iria ciagiriire na flu iria yagiriire koguo yo ni normal for that age. Okay. Thank you Dr. Lilian gushiria tishuria ciathira ni mathaa mathira na tugacokia ngatho tondu twahota kurora ciuria nyingi na ngura kiuria kimwe giaku ni kihota kuriria andu ingi muno makiria makahota gucokerio aja na aja nigetha tukahota kumenyerera ugima uyu witu wa mwire. Dr. Lilian, he mutumia hau ungifatara gukuona nginya to uranjira ati ni ageretie ku treat candidiasis pregnant ndirethiite urine analysis maundu macio mothe na ona nginya ungi urauga ati hindi ciothe kina na kimwire iguaga rera rigirite mwire but all those no mahote gukinyira magiukinyira ko magiginyira guku Nairobi mwena wa Upper Hill nyumba itagwo 40 suits iriganetie na thibitari nene ya Kenyatta gorofa ya 7 room 701. Kuni kwa magukora. Asanti tugutigira hau nigetha twamukire mohoro kahinda-ini gaka na ugima mwega wa mwiri ni nguririkanagia maita maingi ati ni kirathimo winaguo ugacokire Ngai ngatho. Tuonane kesho, bye bye. Ni njicagwa Boy wa Muturi, kirathimo gia Kristo kige hamwe nawe.
Wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. We mwene kiganda kana muigithia na ni uretha mugunda wi handu hega ungiambiriria kana wandandure biashara yaku uka Murang'a County